دم باش بینرین هجا خوشتویل هر جایی هین بینری آمد کن دما بحث قناغا زانکو تتکرن اکثر بحث هند تتکرن کو زانکو بویا جهه نشاندانا جلو برگا اره چند راستی بو وی بابتی هیا افروکه برنامه امدل زانکو دهو که بجین پیشکش کن او جی که چند راستی بو هنده هیا کو قطابین زانکو پتر گرنگی جلو برگی دن گل مبین خطابیت زانکوی تنه اهتمام بجلوبر جدا راسته؟ نه نبجله و چه تشتی دیتر؟ محاضرات درسانش قال مهمة تو چند تخینی؟ تقريبا روجي 2 ساعات بقول كلية بيجين بتر كيتشك بيجين بوجلكي قالك تبخورات شنيان كورك كتشك طبعا كتشك وكورك جيب سيارة أنا؟ كورك نا هنجي أنا بس كيف ما بقول بوشي أبا هني شو مسألة بوشي وصل خد كتشك على أساس دا جانيوان دركبت جابوا جاني جلكي ده؟ طبعا خودی او دیو طبیعت مروید مینید هندک حسانین و هندک جو سن او جی وکی دان خودیار کن که او طلبه زان کنه يعني بر اهتمام قالك بخودن بوي ديار بيدا يعني اگر ایک اهتمام جلكي خوب داتن هو صادي ديار بيتكو قطابي زانكوية خودي او خونا او خو علمك ديار داد او قطابي زانكوية انا بس نوكا حصالياتي ما فيش اهتمام ده جلكي خودي از خو نهند انا از وند اهتمام دم كتي وشتي وصار اهتمامي نادم تلكي شان تخيني خودي قالك يعني من قالك كتاب الخارجي وشتي وصايد هي وتخيني خودی برابر گرینگی خواندن ایدم وساس قوی از سما گرینگی خواندن ایدم برابر شی ما بحث قطابیت زانکویت کن اکثر جهه نشاندانا جلو برگاه بوچ والله كلية ما يعني همي جلو برگاه همي چنا هبي تمات کنه برخو بس برابر والله كلمة ما بيتشيه مثلا خود يار بكن ما جلكي هي ما باري هي ام يعني بوچي والله تفهم راستی کلیه برابر خودی اصلا هر خواندنه برابر خواندنه تدا هی و جلو برگاسی اوید خینی ده بیشتن پتر خواندنه اوید دیدر جی آخفنه گادیا هی آره والله باز خود برابر يعني گرینگی دم بخواندنه واسه چی مدرسه است خینم هم صدمه بحث جین قناغ زانکویت کن دم قطابیت خینیتن طيبت اگر عمل دهو که بیشین اکثر ده بیشین قطابیت زانکوی تنه گرینگی مظهری دن یعنی جی سروبری دن جاری اوه چند راسته يسبق سباسيوات يعني طبعا في موضوعات بريد درجة أسجل تاكسيك السيار بوم أسينا مزانكوية وسيدا رخصة سبسيارك اشتاب كم قلت كرم كا قلت من بوتي هكو عم قلت بين زانكو عم راسا بيجين هم جهة عرض زيائية طبعا أفا مشكلة اعتماد تكسر ثقافة ما يا قطابية منوكا بهرا بتريا جريدايا بانترنت افا انترنت مسلسلات مدبلج افت فضائيات دات كيفن بجا بهرا بتر تقليده يعني بالك قطابية ما يوصلوا بالك جرنجي هم بس خواندني بو يعني اكو ام قطابي جيل ما جيل بري ما بس نو كاف جيل بوتشي كي انفتاح جبو فضائيات زوربون او مسلسلات مدبلج انترنت فيسبوك تويتر افهمي تاثير كير انه قطابية ما مجرد تقليدات كات يعني انه كاد حكينا ظاهره هيك ببرا زي بحسي عندك تشتت حساس جي كم ظاهره كهينو كاف بنطلونة درياي افا يعني اس نظام يعني ما قالك موديل ديتين بس قطابي بيتن بنطلونويت درياي يعني درياي بيشتت موديله يعني جارك من جنجشات قال قطابي تخو كرم قلت افا يعني بوتشين فات كان برخو قلت نا قلت افا قطابيت اوروبي وقطابيت امريكي
يعني ما يديتين حلقات في الماضي واتشتات كنا برخو يباش ما وقت افتشتا كنا برخو يبقى سحكنني او جرينجيها كدنا مظهر خو نفسي وقت جرينجي دنا هر المخوجي خاندنا خو طلبت نوف جوا كديدو واشتاد نوف خالك كدو هر كيش عرضه كتبت يعني جاكي خو جوزت اللي كاتش مدرسه المدرسة بيجين زي موحد رنگه بس الكلية مروف خالك جديد بينيت يعني هر كيش عرضه كتبتو يجي بيجم طولت إعدادية آمادة خلفت كن بله چند اهتمام ده جلكي خودك قالك يعني از روزا که دست اگه جلکوبی متر شدی دست اگه دیبه صباحي بفانانا نه ابد شو دي جلكا ده مفتاح چونکی بخو دزانین زانکو زی روشنبیر زی ثقافته و خطابی زانکو چینه که بلندن لمجتمعی دا و دگرم بو هنده انجام کی مثل كيتشي يوم كورك خود هر دوک وکی ایک تقریبا ده نافیه چوی پنده يعني راستي بونينه هندك نه همین بله كمان ما دقیقاً بس بو کشخته هندیچی بس خواندنه فرق اجداهی های خلاص ابد بو كاش خيتين ناجحت بن انا تحبن شانسن قالك بله وابد خينجي فقيرة شانس نينه نا ناجح بن نه هندی قالت خیلی ناجحنا بن هندیچی باشه چه قسمي كيفي تشوا اس علم نفسن سيدتا خلاكا جون ديار كر دمتا جنگشت قال قطابيات خود كر ابي جرينجي اما مستا هكي بيجن محاضرات خودا عندك جرى في خاله بحث بكاتب طبعا جالك جرينجا يعني ما مستا هكو تشتت جورفا نهما 5 دقيقة بس محاضرة بيشتا طلبة ملل بطلبة يتشد بيتن وجا اوشي هنجي برامتيتن قطابية كي إثارة كر في موضوعها بحثي مسائل خاندنه كيرو هم بوشي يعني هندك خطابيتين جرينجي قلت سيدات وشواد بيني تو بترسحت كي مظهري ما انسحت كي علمي ما قالك خطابيتين فبسياراش ما كان وام ما مستايت نفسي وتربوي بجني ام تفيا في موضوع انا وبين فكين شو اللي ما يعني تجي بيجي علم النفس تربويه دارو ناصيه بالوردي اختصاصي ما وجد تفيا ام نوعك توعيه نوعك نصيحه لطلبه خود كينا وبين وجا اف مسائل جلكت مهما كو ام بري قطابي بلا فاجل كاب كتبرخو بلا تقليد موديل اوروبيا بكاتو امريكيه دولات الجهاني بس بنفس وقت جرينجي بدات خاندنا اخو بلا صحكتي او قطابي هاكو في لبسيتياتي چند تخينيت وبلا صحكت اخو چند تخينيتن وكي كلية في عالم همية ببازم واحد باشتر بي يعني دا جیازی نما بنا بین فقیری و زنگینی دا ایکی ماتی بو مثال ایکی فقیره پیچی نابید و ایکی زنگینه که هر رو دسته که جلگو کته دا حسب که ماتی نکد يعني ام فيري نجي عرض الازياء ام بيجي اخو عرض كاين جلكوب كاين فيري جي علميه وخاندنه يعني اكو افا ديار بيتن هندك خو ديار كان ما باري هي ام زنجيني طبيعي انتنا فيري فخفخاب جلكت خو نظام سياره خو نظام هر شيء خو يعني مخابني هكود بيجن مزاناتيب جوهر انسان بعقله وعلميه نبجلكيه وتشديه بيتن ايك جديد فبيتن كامل بيتن وقت سير وبر بس داخلياوي وكي عندك سياره تايب سيرفا قال لك لون بس ماكينه نه درسته شيار قال دعمي خلاص همي صبغه بله والله جلوبرك ديار يكي كلا اوانه كقطابي بيش بيدا بس بقناعتي من بين باشا من وكو خوم حظكم طلبه يك بيور بيحني بهم طلبه كان يك جلوبر بكار بيني خميس سبيو كابوراش بقناعتي خوم واباشتره لبرو زور بيطلب من هي شوانا بيردا كاتوا بتايبتي رغزيمه من اون ده هسكم بيردا كاتوا اي بوسبين تشلبركا بس برجك بتشتا دوام واعظكم اون ده طلبه بيلا جلوبرك دكاتوا اون ده بيلا دوام كينا كاتوا اون ده بيلا خدنا كينا كاتوا جابو هو دارم يا سايك ريسايك برانسيبك بيتا ناو دوامي زانكو چون وكي خطاب خانه كان لبه كطلبه بيك جلوبرك دوام بك خودی ما هر دونه سروبر خوشی جان کنم و تخونی شیء اسپوی هستم يعني بوشي هندك هين توازن ناكن ايك شيء كي بتر مثلا دي بتر برخوراشون انه كبوشي خودی هر کس کو دیو ذوق خو يعني بس لو انا اجدر بعد جرينجي بلان اجدر بعد شنو بداش نصابوشي جبير كان هاي جبير بتر افدنا في كيتشكادا هي انكر كادا وارك ياد بيجي مكتري انا كيتشكن كيتشكا يلا كورجي بتر سياره وموبايل ونظام شو موبايل السياره وتشتغل كوركي فاجير دا يا وجرك كوركي اهتمام بده هنا بس كيتشك
جس لبسی گلک جلوبر که که اوه اگر بوچی پتر اگر از زبرین بو مدلت نکه یجدر و تن بارا پتره که چکو کرکت من مجیلم بگاف که نب علمی و سروبری و لو ما تبینی مستوى علمی جهات یا خاری گلک یا درست او کتو پریکا زانستی یعنی تو خواندن بخواب گیری رکد پیشکوی از بیشتر پیشکتن یاد علمی دانه کد سروبری دا و جلکی دا من برای خم زور پیم خوشه بتایبد لناو خوێندنگاکان کان بتایبد ل زانکۆکان ئەگەر زەی موحد جێبەجێ بکرێت زۆر باشە یعنی تەفکیری ئەوە نامینێ زیاتر بە جلوبەرگ مەشغوڵ نابین ئەگەر یەک جل بێت بۆ نمونە تۆ بەیانی هەڵدەسێ بۆ ئەوەی کە بێ بۆ دەوام یەک جلت لەبەر بێت زۆر جوانترە و باشتریشە لەوەی کە تۆ لە شەوە بۆ خۆت دابینی بکەی ئایا سبەی چ لەبەر دەکەم یان چۆن بە چ شێوەیەک بڕۆم بۆ دەوام هەریوان الفێرە gelek qutabiyet bêjin bila cilek wekî êk bane zey muhed boye ka pisyarekê bikin ew qutabiyê gelek giringiyê cilûbergê xwe detin eger ev yasaya bihête danan ku hemî cilûbergê wekî êk bikene ber xwe erê ev kesê bi xwe metha bi cilkî diketin ji Ewropê ve dê bi xwe methê çi ketin pisyar e بله براستی از بینم وکی دید نامن قطابی هست کتن یعنی دمیته تا کلیشه و قناغه که وکی بیشن خوشترین قناغه جیانوی ده یعنی قناغه خواندن ده هزر کت خواندن نینه بس خواندن القطاب خانه هی اوجی دم الپولا شش گلک ماندید بیتن ده تا وره وکی ذوقه که ده بخود چه کتن بس وکی لاین خواندن قطابی هی اگر لاین خواندن بویی یا گرنگ بیتن نه اهتمام گرنگی نادت سروبر خود جلک خوب او بلکه او ده هر سرخواندن خوی بردام بیتن بس اندک جیه هی ده هزر کت بس بره جه یعنی کیفیه و یا خوشیه بخواندن بوی گرنگ نینم سیاره که دیدنا قطابیه گشتی بوی قطابی یانوی قطابیه چیه او جلکیش حدید بوری نیتن براسي هر تشتاق واحد يا خو يعني بوشي هر كتشك بيت شكرك بيت هارو جديد دستك جلكان جلكت بيت ستارة بوشي ديكاتي أفهمي قطابينا هريك الجهة كياتي جلكن ياش مفا هر تشتاق واحد يا خو جان ترى خودی وقت میروفش جاری ود میروف زورتا مرحله بری و قناغن اعدام بجن آمادهی متوسطه همیت فرعگینه بجن ین منطقه کنه بون من ادی بجم ازش مالطای هاتیم همی حوالت منن ید بچیکاتی نکر خالتم نکر متمنه امی کدت نیاسین سروبری من یه چوبتن چه مشکلات گل منینه احتمالا گاز نشم نگم بعد بگفت که از هاد من قناغ کادی یا کلیه بيجين تخمين جواستن راست همي كردن احتمال عرب جناف مادام بس تخمين جوازن بقوف كي بردارش سليمانية هولي أفا دبيتا أجر كو تخاندني بدأ رخكي بس بجلو برقابي من أقول أفا سر حسابه خاندني بس أفا مقول كيعني مروف بوشي أجر بوشي أفا هيك شو أجر أكا بله بوفي قوف كي أتشليهاتي يعني مخابن لاين زانستي يه هافت يبشت ویلایانی يعني ليك دانه ليك دانا سروبری و گفت که ده سروبری خو احتمالا ده ساعت 7 رابط 8 و نیو دامه ده واد ساعت و نیو خرامین تبخو و وقتی روش امتحانه هم جا ده ساعت 7 رابطن راستی بسیاره که جه خدا بله بشوه که گشتی اف هزر الدفمه یا بیجین جه خوی گرتی یا پسند بوی لمخابن دم ام او دی خلاص بین قناغ اعدادی هم ده محیط اینی دی بینن
افزراد خل گنج مدد اعدادی نخوش و خواندن و دیگه چنات وی حالتی دادی بیشین بس ام خلاص میش وی آستانگی خلاص ام چنا زان که خواندنی نه همین دستاش خواندنی بردن و هزار کا گلک خلات اسناد گل هزار ما لخوان لزانکو جه خواندنی نه جه سروبری و عرض ازیا و جلوبرگ مخابن دبینین یعنی امنا بیشین همین قطبی بس اتشم رجا کا گلک و بلند است نشان کم اشی میشم هفته صاده 8 صاده قطبی ما افریقا قطبی نایتا کلی پروژه دروجه بدست کی جلکا الا يعني اسبوع دا كان روشانه هارود بدستكيتن حتى مثلا فقير اجي بيچنا بيجي بس هر بيجين كارت كرنا خل سرمال كتن كو هارود بدستكي جلكا بتن راستي اوجي كارسات ابو گنج افرو چونكي گنج جواكي ما بي تي في گنج پیشکف گنج خاندوا و گنج زانا هيا لهكا گنج ما ديوان تشتا و ما ديتنامن كارسات ابو جواكي ما بو پاشارو جامه سيارك بدر كيچك يان كورك خدي انك من فرق نينا بقافكي فرق نينا يعني بيجن يتجهشنا مستوى احتمال ليكدونا كتشكبشك بتر وقت بدفيتن بتر يعني تشتن هين كورجي بدل كوركش اكيد بس بقافكي ليكدونا كوركي يعني طبيعتي ليكدونا كوركي وصاي يبصونا هي هكر اوج قلت من تبخوا احتمال اختياره جلكي خول سيكه دي بيجن دي بساعتهم منيتن احتمال دي بشاف جلكي خو حاضر كدن حتى رجو دي بكتب خو هندك هنجي يعني نسبة قاكم از خود بین موسا هم دست پیدا رابط چه هاودی کرده هکر و گفت که نمونه از بجم کرا دو روزا تو بجلکه کی نو بینی کرکاجی یعنی دو روزا سرک بجلکه کی نینه معنای چلیات و هر دو کار نمستوایی کی یک آستن لمخابن افریقا قطبی زانکوی تخرج بیت تمام استا خدان پیامنی نه خدان نامانی نه نشتن کارتی که نرجواکی بگه نشت جواکی بگوهریتن نشتن دوری خوب بینید تو که مام هستا لم خابن از بجم او خالک گلک نگتیف ابو قطابی زانکوی تخرج بگه در کبیر زانکوی چتش تو صای پی تی وی وینا بیتن کو بشتن پیام خوب گهین تا جواکی خو آوا کتن جواکی خو روشن بیر کتن اب خو نه گنجکی آوا بی نه گنجکی روشن بیر بیت مری چاوا جواک روشن بیر بیت جواک آوا بیتن لی یا دیارش بر هر پشت هر ولاتا کی چه گنج هکر نبیتن نه پیرامیر و نه زاروک نشن ملت ما پیش بخن دویتن گنج ملتی پیش بخن وش اوه هزر دیر کون لویت زانکو بیتن آون دا خواندن جه علمی جه زانینه نبتن جه از یو عرضا جلوبرگ و سروبر و مکیاج فلانا بوانا بیتن جکرو کچا اپول کلیجه چپنا بیت هر کس اگدید برخورا چه بس یا سروبرید مینی تدی زاق مروی که زاق مروی چال جلکی داد و مروی و چال سروبری خو اکید بن برخورا بچید. هندگیت هین گلک دید برخوراشن بس زاقی و نه جان فقیران نه؟ چپنا بیت همی کس وکی یک نینم گلک ای هزراوی یا جانا بو جلکی يعني تشبي دجل كي كذا برخود دل خدا دبيت يعني سرو بري من جانا بس أبخو قالك أنا هزروية جانا يعني جل كي كذا برخو تشتي جانت يا برخو ديتنا قطابية وي قطابيان وي قطابية شيء أبي إيش حديدر تخيتن جلكا برايومن قالك هي يعني جل كي هو صادق كذا برخو يعني إيش حديد دار يخيتن هزرا يعني شو هزر بوت تاكران كاسك ده هزرا خراب بكت راس جلو برك تشتكي نورمال تشتكي عادية تخو جان كي يعني جل كي جام كي برخو بس نه جل كي هو صاجي كو خلق لو مال مروي بكتن وكاس نش ده خلقيش بدون تسارك تشبينا بتن بجوز جل كي مروي نورمال بيتن بله بيجمال قطابيت ما تايبت ام بيجنيتنا زانكويا والفاكولاتيات خوينن جالك أزد بينم وأسخاجي كشام از جالك جرينجيب جلوبر قادم أفا وجه مروفيت انت ناف قطابيا دا ناف هوالا دا مروف والمروفيت كت كمروف هسنا كتن مروفكي جواسا بس اگر تو جالك يزيرك بي كسات يقاب هيس هابيتن جلك نه جرينجن بله بيجمان بس أفا نكتة أفا أمد كن شافلي كرنا یک شافلي كتن بله زيركي مروف دیارت کتن نب جلکایا زیرکی و نب جوانیه هک مروف کسی که زیرک بتنی بزافت ناف جواکی ده هر دی دیار بتو هر کسی که بر نیاز بتن تو ریجا خواندنت ناف قطابیه دا چهار بینی قطابیت ده قطابية من صال بصال يعني مستواي علمي دف قطابية أزبينم كمترس صلا بريوه يعني من هندا قطابية هين هندا جاد سبيدايا مجالي دينا وحطت شركة كي شبار ريكي ومسألة ازدحامه هندك قطابي من التاني دين شافت وقت خون ايش تاش خونا رابينا هاد بيجمع اگر چه بيش والله سيدا نشينا اخو عمل سر فيسبوك حطا 5 سبيده انا حطا 6 سبيده اي باشا حطا 5 سبيده حطا 6 سبيده بلا هرس فيسبوكي بس توتميني حطا 6 سبيده تخيني مثلا وكخاندن
بجا مسألة أفيا أم تأثير بوين بسلبيات الدولة الجهاني أم تأثير نبوين بإيجابيات طيبات قطابية قطابیه کی بحث کرد کو نزیکی هفته جه صده قطابی گرینگیه بجلوبرگی دن زانکو بلندترین جهه خاندنه اگر لوی جهه بلند هفته جه صده قطابی گرینگیه بجلوبرگی بدن و لاین خاندنه بدن رخکی اره دما در چون وانا دست پید کتنو جزانکو ابدماهی کتن دی چه جیل سردست وان جورا قطابیا هنه پرورده کرن